tere! Käesolevas Ergonomics osas uurime lähemalt ülekaalulisust. Kas ülekaalulised on ise oma lisakilodes süüdi? Kas ülekaalulisus on pärilik? Või on tingitud majanduslikust kitsikusest? Vaatame järgi. Geenid versus keskkond. See on esimene osa, sellest tuleb ka teine osa. Tänases osas keskendume inimese füüsilistele tunnustele. Mõne nädala eest avaldas Tervise Arengu Instituut uuringu, millest selgub, et rohkem kui pooled 16–64-aastastest vastanutest on kas ülekaalus või rasvunud. Eriti on viimase 10 aastaga kasvanud liigse kehakaaluga meeste osakaal. Kui 2010. aastal olid ülekaalus või rasvunud umbes pooled Eesti mehed, siis nüüd on see juba üle 60% tõusnud. Et täna saates, et kas tänapäeval on ülekaal pigem majandusliku kitsikuse või üle ära ajava jõukuse tunnus? Kas ülekaal on pärilik? Kas ülekaalulised on ise süüdi oma lisakilodes? Ning viimaseks, kas pugimine on inimesed pikemaks kasvatanud? Kas ei ole mitte kõik huvitavad küsimused? Loodus versus keskkond, see on siis suur debatt teaduses. Kui teadlase käest küsida, siis nad annaksid väga pika vastuse. Ühesõnaga, üks pool usub, et meie geenid määravad meie käitumise, meie iseloom ja meie võimed on meie geenides. Teine pool usub, et meie keskkond, meie kasvatus ja meie kogemused määravad meie käitumise. Me oleme õpetatud käituma ühel või teisel viisil. Vaatame nüüd ühte asjakohast podcasti. But I was surprised at how heritable obesity was. It was about 0.7. And that's, I mean, when you see heritability of 0.7, that tells you something is very, very genetically predetermined. So even though 100 years ago, virtually none of us were obese, and today, let's just call it your lifetime incidence of obesity is 50%, and our genes haven't changed in 100 years. So clearly, our susceptibility for obesity has been with us for a great period of time, and it is highly preserved. It's just that in the last, 40, 50 years, we now have matched or mirrored our genes to an environment that is allowing that trait to flourish. What do we know about the genes that regulate obesity? Or fatness? Let's just talk about it through that lens, I suppose. Yeah, the meta-analysis of twin studies that I like to cite these days suggests an average heritability of 75%. Wow, that's even stronger. Yeah, it's massive, and there's some debate about that. Yeah. You know, I think, but directionally, this is a really big deal. It's very heritable, yeah, and a lot of things are very heritable. I think that's one thing we're learning. But yeah, so you have this very high heritability of body mass index. So variation between individuals in body mass index, about 75% of those differences between people is explained by their genetics. That's what that implies. And I mean, I think it's just important to understand the big picture here. The big picture here is 1,000 years ago, to all intents and purposes, none of us were obese. But that still means directionally 50% of us at least had the genes that would allow us to become obese in an obesogenic environment. That's really all that's really what we're explaining here, is that there are a highly heritable set of genes that will allow a subset of the population. And actually, one of the things I'm just curious about your thoughts are teleologically, why is it 50%? Why isn't it 100%? Right? Like, why is it that more people don't have that? Was this just a fluke of evolution? Was this, you would almost think that evolution would have wanted everybody to have those genes. Yeah, absolutely. Many people recognize intuitively that is
a thing, that different people have different propensities for becoming obese or developing obesity or not. And so we can look at the underlying biology, and that's been done. And there are a couple of different ways you can do it. One is you can say, what are the genes that seem to be associated with these genomic differences, and where are those expressed? What tissues are those expressed in? And there was a paper where they looked at, I think, 43 different traits of all kinds, diseases, personality traits, other stuff. And they asked, what does the tissue enrichment look like? And if you look at body mass index, it looks like psychiatric diseases and educational attainment. So all of those are heavily enriched for brain-related genes to a similar degree. So conditions that we know are related to the brain, like educational attainment, how many years of education you've attained, whether you are susceptible to schizophrenia, depression, Tourette's, like all these brain-related conditions. Obviously, the brain shows up in genome-wide association studies for those conditions, and you put those next to body mass index and you couldn't tell them apart. Like, that's how heavily enriched for brain-related biology body mass index is. And those diseases, by the way, that you just mentioned are some of the most heritable diseases we see in medicine. I mean, when you look at autism, when you look at schizophrenia, these have heritability indexes of 0.6 to 0.7. They're highly genetic conditions. So there's two things going on, right? Which is you have these parallel things that are highly, highly genetic, and then they're disproportionately concentrated in the brain. Et kas ülekaalulisus on pärilik? Jah, ülekaalulisus on pärilik. See on tehniliselt võttes pärilik. Aga siin on väga suur aga. Mida teadlased mõtlevad pärilikkuse all erineb mõnevõrra sellest, mida tavainimene mõtleb pärilikkuse all. Teadlase jaoks on pärilikku statistiline mõõdik, mis näitab, kui suure osa populatsiooni fenotüüpilisest varieeruvusest on tingitud geneetilistest teguritest. Et pärilikkuse osakaal sõltub keskkonna ühtlusest, et mida sarnasem on keskkond, seda suurem näib geneetiline mõju. Ja siis kõige tähtsam on, et pärilik ei tähenda automaatselt, et see oleks muutmatu. Et ma toon teile näite. Et näiteks ülekaalulisus on huvitav nähtus ja see on tugevalt pärilik. Samamoodi nagu Alzheimeri tõbi, kuid erinevalt viimasest on ülekaal paljuski elustiiliga mõjutatav. Kuidas elustiil siis mõjutab meie kaalu? Et kaalule kehtib energiajäävuse seadus. Kui saadav energia ületab kulutatava, salvestub ülejääk rasvana. Et mis on siis ülekaalulisuse puhul pärilikkud? Et miks öeldakse, et see on pärilik? Et üks asi on isu ja küllastustunne. Geenid mõjutavad seda, millal me saame nagu täis kõhutunde. Osadel inimestel tuleb see varem, osadel inimestel palju hiljem. So you like donuts, eh? Well, have all the donuts in the world! More. I don't understand it. James Coco went mad in 15 minutes. Teine asi on kalduvus füüsilisele aktiivsusele. Osad inimesed naudivad füüsilist aktiivsust, meeldib sporti teha, teistele see vastu. No! For the love of... Boy, I've never seen a man so desperate to get out of 5 minutes of calisthenics. 1, 2, 3, 4, up, down. Te peate panema like, subscribe, teavitused, share ning mis iganes, mis mu meelest ära läks. Et kas inimesed on ise oma ülekilodes süüdi? Ühiskonnas levinud arusaamade järgi on nad ju ise oma lisakilodes süüdi. No, kes käsib neil igal õhtul 2 pätsi halvaad ära süüa ja hommikut Ungari-pekiga alustada? Is obesity a choice? I believe obesity is a choice. It is a choice. Yes, 100%. No, I don't think it's a choice. Obesity is not a choice. It is a disease. Yes. Why do you think so? Because you know when things start to get out of control and you just keep eating and not stopping. So I definitely feel like it's a choice. Jah ja ei. Ainult osaliselt on nad süüdi. Suurem põhjus on see, et me ei ole evolutsiooniliselt kohandunud elama keskkonnas, kus toit on pidevalt kättesaadav.
Me oleme nagu rotid laboris, kellele on lihtsalt liialt palju toitu ette visatud ja siis me ei tea, kuidas käituda. Vaatame, mida eksperdid mõtlevad rasvumist soodustava keskkonna all. But we got some cinnamon roll pancakes and French toast. And we're going to start over here at the cinnamon roll pancakes, 2,040 calories. You got 3 unit-sized pancakes here. To be quite honest, I'd probably be happy with just one. But there's enough carbs in here to power a marathon runner. Why do things have to be this good that are so not good for you? It's just. We're gonna move on now to the French toast. 2,180 calories. These offerings in front of me are only available for brunch. So people come here a little bit later in the day, they skipped breakfast and they come for this and they're like, oh, I've skipped breakfast. This is kind of my lunch and my breakfast. So after I even eat this entire thing, I'm still pretty low on calories for the day, so I can go out for dinner and have a good time. Psych, over 2,000 calories. Criminal. Et kas tänapäeval on ülekaal pigem majandusliku kitsikuse või üle ära ajava jõukuse tunnus? Siiamarja kreem, rabarberi matša keeks ja kõik muud uhke nimega tervislikud toidud ei ole paljudele taskukohased. Lihtsal Eesti inimesel ei jäägi midagi muud üle, kui kiirtoiduketi drive-inni järjekorras loota, et kotlet, mida ta kohe sööma hakkab, on valmistatud Poolas ja mitte Mongoolias. Moodne ülekaal on niisiis pigem majandusliku kitsikuse kui üle ääre ajava jõukuse tunnus. Kas ülekaal on tingitud majanduslikus kitsikuses? Nüüd kindlasti mitte. Siin on 2 joonist, üks on meeste oma, üks on naiste oma. Naiste oma on vasakpoolsem. Me näeme, mida paremini on erik arenenud, seda sagedasem on rasvumine. Me näeme seda nii meeste kui naiste puhul. R-uudud 0,48 ja 0,36 on väga tugevad sotsiaalteadlaste jaoks. Et tegelikult need oleksid veel suuremad, kui see joonis oleks tehtud nagu kõigi maailma riikide kohta või piirkondade kohta. See on ainult Aasia põhjal tehtud. Vaatame nüüd pikkust, kas parem toit on meid pikemaks kasvatanud. Jah, on. Siin on inimarengu indeks, siin on inimeste keskmine pikkus. Nii mehed kui naised on pikemad nendes riikides, mis on jõukamad, et kus on inimarengu indeks kõrgem. Et vaesemates riikides ei lase ressursside piiratus inimese maksimaalsel pikkusel välja areneda. Vaatame seda ajaloolises kontekstis. 1850 oli keskmine mehe pikkus 165 sentimeetrit. Jah, ainult 165 sentimeetrit. Kui me hakkasime paremini toituma, siis inimesed muutusid järjest põlvkondade kaupa pikemaks. Seda on kõige paremini näha Hollandis. Why the Dutch are so tall is something scientists are still debating. Other European nations have grown up too, but not nearly so fast. 2 meter 5. 199. 196. 186. 162. The latest research suggests height may have something to do with natural selection. Over the last 150 years, Dutch men have grown 20 centimeters, but Americans have only grown 6 centimeters in the same period. Some studies show that tall Dutch people have more children, so have a better chance of passing on their genes. But some much shorter scientists in the US say that doesn't explain the speed of growth. We know that genetics predict that the Dutch would actually be the tallest people in Europe, and they've now achieved that. And so some of it may be that the Dutch had further to go than, say, the Americans did over the last 150 years. And so that may explain part of why they've grown so much, that they've had more genetic potential to achieve, so maybe it took them a little bit longer, they had more growing to do. Et kui hollandlased hakkasid paremini toituma, see andis võimaluse nende geneetilisel potentsiaalil realiseeruda. Kordame siis, et pärilikkus on eelkõige statistiline mõõdik. See paljuski sõltub kontekstist, kes seda kasutab. Tavainimene ning geneetik kasutavad seda väga erinevalt. Inimesed on ainult osaliselt süüdi oma lisakilodes. Reaalsus on see, et me ei ole kohastunud elama sellises külluses või sellises rasvumist soodustavas keskkonnas. Ja parem toit on meid ja inimesi pikemaks kasvatanud. Paarsada aastat tagasi oli keskmine mehe pikkus ainult 165 sentimeetrit. Nüüd on see Euroopa meeste puhul 180 sentimeetrit. Your ideas are intriguing to me, and I wish to subscribe to your newsletter.